imisatsi itameze neza icikagurika cyangwa se mwenda kuzana impara cyangwa se ukeneye umusatsi ubyibushye udapfuka uri umukobwa cyangwa uri umugabo ushaka gusa neza abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi. Dore amavuta nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 078 44 11 949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Sibyo? Touchstone Pictures. Agasomanuye films.com nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Narakubwiye ngo sinsobanura nkabo. Mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza. Goal, the dream begin. The dream begins. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere, ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora. Katurore. Nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za Dobandi za GS tukabona abana bari kugenda. Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro. Umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja. Utegereje iki? Vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka. Nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. Umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera. Bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza, ariko kuri football kuri tere nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa. Fuadi nuko saba nyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze. Ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaza barakwereka baje hakurino. Ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwa kunda abantu muri Mexico bundi usanga bari gucika batoroka. Iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma muri ni muharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje. Umwana arumva yasubiriye kureba baro ye, umwana apfa kuza yiruka. Nuko umwana avayo, nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papier. Tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles uko bishaka. Nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri kumazi iri kurya ubuzima relax. Urebe Santiago caraho hasis wakigoryo kiraho kurya ifiye gwino dupakira ikamyo. Kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa nakazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza. N'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha amafaranga yo baba yafite make subabona no injira hano. Umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire nakazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora. Ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho
Ewan umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko twa turimo tw'amaboko umwana ahita azakurino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine Ewan mwana yitenjira ikibuga sinshaka mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki bira bashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amazi umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filimi urebe izamu cundura zinyeganyeza itana kure yo tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenya butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. Wey. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoza akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide cuisine. Why can I be away? Aba aide cuisinier. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri we nagura umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntago waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede cuisinier. Ni umuyede nkuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sankintu katururi umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto urumva nano bwaba ufite konti uri umusampapiye bigoranye Hold your possession! umva mwana wanjye ariko ko mbona position yawe utari kubinoza neza ni papa mwana wacu afite imyaka 7 Young Val. aya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 nakine neza gira siko bamesise batangiye umva papa wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Do, mwana afite utuntu akora mu kibuga. Do. Afite utuntu akora mu kibuga. Kubita passe. Coach arareba. Uyu ni umutoza. Mwana wa passe. Do. Biraba yitaga Lynch. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do! Urebe. Ariko ntago ari kureba imbere. Ndetse na balance ye mu kibuga ntago imeze neza. Ntabwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere.
Then that happens. hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye umvisha umutoza we abantu bari kubona uriya mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya akoze bibaye babyita gutsinda ari byo nyine usanga hari umuntu musore ukina neza ese ujya ukina by'umwuga Pro teams go for college. nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza birangira ntabonye buruse njyana muri college Saturday there's someone ufite match ryari ku gatandatu on the way over here. hari umuntu twahuriye mu ndege uri He's a sports agent. ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye Listen, no offense, but I need to get at work. reka nigendere pe Myself. nanjye nahoze ndi umukinnyi Yeah? Where? wakinaga England. mu Bwongereza As a scout too. nanjye nageze mu musikawuti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye What's your name, son? witwa nde Santiago Muñez. banyita Santiago Muñez njye nitwa Gray Foy Apúrate! vayo tugenda wa muginga imodoka itagusiga Santiago. kuwa gatandatu tuzahure gusa yarambwiye ngo hari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo bu super manager uyu yari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi Las estrellas de cine tienen agentes. wabonye umu agent abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina we baragukoresha Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. wa musaza umuhungu wazi gukina Es verdad. we ntabwo byumva mwana wanjye Dos clases de personas en esta hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si umve papa we mansiones. hari abakire baba mu mazu manini Nosotros. hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe Cada te le lavamos. tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupakupa ibyatsi byabo iyi si yabaho amoko abiri papa nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo ariko umwana amubwira Lavando carros. I don't know, man. uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi And everything could change. papa nibanzanira uwo mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. genza uburyo ibintu byameramo neza Compramos una troca. tuzagura imodoka yacu Un negocio. dukore business yacu Son pendejadas. ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda data minda ibyeri n'inyweri minda ibyeri papa buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana aba ashaka gukora kurusha abandi famiye iza ku mwanya wa mbere famiye ngo ibizi ngo umwana wagafashe n'uwabaye umudogiteri umuntu wabaye umwavoka iki n'iki abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu masitidiyo dusakuza uyu mwana rero famiye iri kumucire I'll tell you about it, as you know. sasa wa mu agent wa mugabo bahuye ajana Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. Playing on Saturday hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu downtown. Right, well, you tell me uzaza urebe match and I'll be there 110. okay ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe Oh, I don't know. uretse uyu ni baba agent yakubonyemo impano itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye I said to them, mate. Said, hey, ahita ajya kwitaba telefone ni umukire bariya usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100 nawe aba afitemo amafaranga menshi cyane mbega ni abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva ari ikintu wamufasha we yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano gusa uyu mwana arwaye asima uyu mukinnyi wacu arwaye asima urebe filime yeah We got the game playing. Let's go. urebe Santiago Muñez yaje anabona wa mugabo Ewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match ya match bayahuje ariko imirenge umurenge wa Gatsata nuwo muhima do mwana kinira umurenge kuri abitangira yeah urebe do do umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza byibura ngo arebe ibikurya umwana ari gukora umwana kureba ase ibitendo ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi Glenn, yo musa dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari You send me a tape. iburayi barabibeshya Get. okay umufate video uza kunyorereza kasete ye yagasani umuntu ari kuza akareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze ntago yaje dore umwana ibitendo ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha dore tumarinyeri kubita gitego nyirakuru
akaba yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vote batsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa. Ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntago mungirira impuhwe. Nkenanye impano. Nagiye mugura bonema. Yo. Baje kureba nyirakuru. Nyirakuru baje kumureba. Urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Kiza gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu niwe wari kumuza n'undi mu agent. Ntabwo yigeze abasha kugera hano. You know, it's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utahasa azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no hari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba. Wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri. Ibi bintu bya football naho bizangeza. Atukugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa. Muri iryo joro telefone ya Sony. Telefone ya Sony. Urebe. Hello. This. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout we bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe uza kunyirukana. Brought in the new regime. I don't. Uzana abandi ba scout bashya. No, you don't. So, what calling me at 9:30? Chuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi ho haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Oh, just local league, kick about. I'm on a plane home tomorrow. Promise. He turns up on your door. Just give him a run out. I say yes, get back to sleep. Yes, Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Kwa kundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize sawo mwana naza nzamuha match mwakine turebe tumweseye ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya no umuntu kumwesera muri match mu myitozo nabandi katururi umugabo naragomba gusubira mu Bwongereza champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti Santiago umwana avuye gusenga abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane Where to find you? Coach ni umbwe hano gusanga uyu ninde El señor inglés que me vio. No mugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Udukeka kuri nde waza kubeshya abana bacunguza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanjye shira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi kwisi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. You're supposed to fly halfway across the world on something you say? He'll give him a trial. Manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Can't you make it a profession? Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati nkubaza ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yavamo umukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Undati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wicya musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle kaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Hey. Mwana muri iryo joro. Muri iryo joro yarabyutse. Nako yaratashye abavuye mu kaza ko rutuze twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? Nta muntu utazi ko amafaranga muri iminsi uri gukora uyabika mu rukweto. Ko kuri gushaka itiki kujyana? Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizera. Naho se papa we ntago ndamubaza.
mu Bwongereza ni kure bingana iki? $400 too far. Haraburaho amafaranga amadolari 400 niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza. Kugera mu Bwongereza ntabwo bisobanuye ngo azaba agiye gukina, nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye, babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi. Umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje, papa ariko cyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha. Undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakabaye ari gukora, yari gukora ibintu atiyumvamo abikora, ubona bitamurimo twara ahandi umutima uburi. Agegera gutya kaza agatama shoti hakurya mushireho amafaranga babashise. Urabizi kuba Kigali ntago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe, uri ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese. Hey, se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha. Umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo. Bimeze bite? Katorori ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu, nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye. Turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle. Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nceri. Pagué 4.500 por la truca. Naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari, ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara. Robaste. Ariko nzaguhamo imigabane. Entas mama. Wibye amafaranga ye mama we bivemo. 2 more weeks and I have enough. Hari asigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza. Dream. Gukurikira zira ndoto z'ubuguryi. Big time ball player in here. Urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe? Fail. Are you gonna come back with no? Ese nugero test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki? And you think I should just give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. Kumanywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byafashe kubona amafaranga bazana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusigana asigaye mbarera mwese mbitaho. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you byo bita ubuzima. Umugabo. Papa ubwo n'ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Abafite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo gakwiye gukora. Byo ni ibyakera gusa umwana rwarasima. Yari amaze kubona amafaranga y'abura $2 400 uyibonera itike imujyana. Ni hano twari turi muri hangana gasubiyemo inyuma gato. Byo ubwo n'ubuzima bwawe. Not mine. Subwanjye. Mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa. Katururi biramurenze amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba tuvuye yaratugaruka kuri no dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, with our setup here at St James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park. With this. Nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe nye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah. Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah. Ariko ubu naje banguzi n'umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba bubayemo. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare. Aracyari gukupa. Indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yabwiye ati ibyo bintu by'amafutuboro umubwira. Umusore ariko ni bogari nuko akennye. Bamucaho bakaroba ariko. Acyana utangiye no kujya ureba abakobwa. Surangiye ubwo.
mwana yagarutse ku kiyede agaruka ku ndege akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi bayifuza kubaho nka wubanza. Do Padre, papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. no necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Mukecuru akureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba subire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. Nyogo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. Yes. Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje. Do I get a room to myself? Bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Ngwino hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indige iteye. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagenda nduzajya gufasha wo muwaka. Take a shower before you leave. Ako mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe abavuye ku ndege. Avuye ku gikwa. Before your father gets. Harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika. Naza kubaza engineer Olivier. Igikwa. I promise God I do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe muba abantu babagabo mu bantu bazima nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe yakwiriye Santiago gendo yagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye gendo ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe akagerageza akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Ageze ku kibuga i Kanombe ko mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Arege rero je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawo muri migration. This young man, what your team, Mr. Henderson? Gaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Abantu ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwara champion ngwino sha baguterere mafubo buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumure ati we bagusinyire fu bugenda uruwacu. Allo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wande mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugere muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana ageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abarayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite sibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo bimeze biti yewe no mugabo wakunze impano ye From LA. Let me know you were coming. Kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje? Okay, then I'm here. Ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi. Caught me a bit off guard. That's usuranunguye nyine. Well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha. Sibyo? Umugabo yakunze impano y'umwana. Bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyaho bavuga nta nubwo cyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Njyewe naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine.
Well, my daughter you met. Bana na mwana wanje w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. Shize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanje. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anijya gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Nje ntago ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryamye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Yo. Bebe. No umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho ama studio muri kwikaraga. Hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo mukomeze muhatane. Nanjye ndacyakomeje nubwo byanze ariko pasteur yamanuriye ko byibura ngo byenda gukunda. Ngetse ngendera ku cyizere pasteur yamaye icyanjye cyarashize. Yo. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate umusore byuka mu gitondo agakora igihaha arazinduka mu gitondo agakora siporo byabikiriye byacu byina kibyuka kiri hangofa jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana abandi bana urababona babyuka bakora siporo abandi bana Kana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima. Arabizaza ukuntu ubukene buryana nago yazana imiteto. Abonye amahirwe buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu ceka ko ushoboye gishora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye. Nago waryama. Yabyutse akora igihaha. Ateje atanagera mu myitozo. Yakubitana na baba hashi bameze nka bakimenyi ba Faustin Usengimana. Bafite n'ubugome, bafite igihaha. Baretse itabi basigaye bafite igihaha ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Football. Narinzi gukora mu bintu bya football. Well back, like some of these. Nabisoje kera nza kwikorera amamodoka. Fix them, restore. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa niyo zigeze nta muntu buri ku kibuga. Yourself something to eat. Banzu ugiye kurya saa nabari bwuza kugera ku kibuga bitozanye n'abandi ufite amafaranga. Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana. Arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu. Do. Kora utuntu. Do. Nyamara urarenze. Umusore menya akora muri circus. Mwakire. N'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore ari gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa nanone yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Wora reba iki? Nabahuriga. You're talking about bari kuvuga kuri soccer? No. Oya. Football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, genius lad. Kokos? Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi sibi ni biki? Wanna know? Shawepfa kubiryo utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyase mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mu Bwongereza bafite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade.
stade arayibona Leta St James Park sibyora Eric Dornhelm, Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm Intimidating, make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba no umutozo w'ikipe nagukange Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Bangita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. You know musore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Kwabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night. Naraguhamagaye mu gicuku ryamye. To give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. An expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And that's the same. Isanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo up. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore. There are 6 journalists inside waiting. Abanyamakuru 16 bagutegereje iminota irenga 15. Injira. N'umukinnyi w'umusitari wamwita Harris Gavin. Serves. Bano mbega babayeho indoto zuriya mwana. Hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. Harya nakinaga muri Los Angeles. Ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team I play up front. Ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. Ariko ngiye nkunda gukina mu bo hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. Uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi. Bagerageza umwana. Bahise bakata inyuma ya stade, umwana amuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo. Bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi. Umwana ageze mu Bwongereza. Bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana. Arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport. Ibikoresho bya sport gusa uyu mwana arwaye sima sima ahita yisha pompe. How are you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Braithwaite. Bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. Uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase nagiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahageze. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right, okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No, slot in behind him there. Okay. Urabona wakurya? Gavin ni cyamuri wa mukinnyi wundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie! Wesohoka sha, busotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap bibs with him. Nabizi musore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga, yinjiye mu bahashyi. Babagumi. Who's a moped? Iki cyano uzanye ni cyahise. Be gentle. Avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Saa turamwitaho. Umwana yinjira ikibuga. Sima abagome ba Faustin barababaye aricyo kibatunze. Kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu gukorera. Urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe. Urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki. Wa mugabo musaba imwanya ari hano. We umwana nawe mu mwebaro umushyira mu kigo. Umwana bamuha baro. Gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje. Yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi. Agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi. Urabe kubita kagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare. Barakurobye man. Urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntaga kabonye. Kibara ngavuge ngo umwana ararenza atangiye gutera utuntu tw'utumaninyeri. Tera baro bamutamo ajya mu byondo. Turashize. Urebe umwana biri kumunanira. Kubita amajido bari kumukina sinabyaye. Bano babakorera amafaranga menshi mu nceri. Icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya. Kirankira ku gatebe. Bagukumira rero
bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba kuko uri nubacengeramo. Umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho Nyagasani. Oya mureke uwo mwana atera iyo kufura turebe ukuntu atera kufura we. Hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka. Bamuhaye kufura zayitere byibura barebe ko ari cyo byatanga. Gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make aba yambaye wapi. Byibura ntago yambaye godiyo yaguze muri Hoplane Sport. Amusa bye bye subira muri Mexico. Santiago shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera babaya. Hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage byarakaye byaya nike bari abantu bariwe. Umwana ibintu bamukoreye bazigura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa. Ni ukuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze. Ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari gahubwira ati uri uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze. My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwawe yabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana yarazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katururi. Kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itike imujyana mu Bwongereza. Ubundi ikintu kigora ni ukubona amahirwe nk'ayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakinnyi. Papa wanjye yajyaga atekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. Nari ikigoryi gutekereza ko nabi icyamamare muri football ntakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye ukuri mu buzima ati hari abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo ndetse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano ahantu abakire bahurira. Ngahanga imfura ziteranira niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uriye ngo nari ndahe imfura ziteranira. Ubwo ni mu kabari. This distraction is not welcome. Turi mu kandi kazi uje kuturangaza. Iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutozo wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri ki umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uyu mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. He took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Ewana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Nyiri umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and chuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match yamunaniye neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko ko bamugerageza ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigenda n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'5 6 akirana n'abo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze. Bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse
Ah, she found all my yesterdays. ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. In the scrapbook. Ndeba mu bitabo by'umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko wari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntabwo nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Yeah. Mu ivi. Look at that. Shots were shorter, hair was longer. Urabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntabwo ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Heroes. Oh, footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept. Ntabwo nayemera. I'm not giving it to you. Ntabwo nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntabwo nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasani umwana byaramurenze. Byaramurenze umwana uruzi ko agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagaranye gukura umubwire kutakije. Umwana byaramurenze. Ari igihuru n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi byaye maburi. Bya bikoko. Ni Santiago Muneza. Avuye muri Mexico. Los Angeles ntumvuye. Before this day's done, the one. Reko umunsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe. Mwana umufashe. Aya ni amahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano. Bwa bwoba buba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe. Utuntu tw'utumarinyera ariko abahashi. Do. Mwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Abakinnyi benshi rega mba nibuke nama niga yanjye anagura bonema. Bebe. Mwana akomeje imyitozo. You like it? Give me a shit. Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru. Abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwa ko munsi. Dore ibyamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe. Nawe. Ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisangamo. Yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Barangiza ngo ejo nubona gateste hanze uzagatsinda. Ndabwira abakinnyi. Urebe. Yeah. It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close in. Kubera ko wanyegereye kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Niwe muganga wa club yacu se. Club ubwo nimumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari ibipapuro ugomba kuzuzaho. So I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahe. N'umukobwa. Like Iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Aga materime nkari yabayaza. Naho binose. Respiratory. Problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntago yize ibuka yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa no guterura ibintu. Ntago wamurenganye. Ko mwe muri kumva mubizi. Ega mwakandagiye mu ishuri. Mpamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya. Yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshinge. But you have a tattoo or ufite tattoo. Transfer? Binibiki. Those are anything. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe. Guess you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo mico mibugaruke mu rugo.
we ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi hari urwana rukiri rudo rugashaka kwigira ikirara utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga do takere bakinnyi bane no bafite akantu k'ubugome ako wa mujinga we mwari mu myitozo ikisiki do giye kurwana urebe mureke mwana uriye abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki A month? bagwaye kwezi That's not long. Hago bagwaye igihe kinini 6. giye bamaye amezi 6 yo kugerageza Tranmere Rovers before this. They signed. Ako mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. How's it going? Bezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yaguzwe miliyoni 8 z'amayero. Hugh McGowan's 33 and Hugh McGowan afite imyaka 33. leg have not played for the first. Niyo mpamvu ubonaga kuvunarira gufitiye ishyari arashaje wari kugenda ava mu kazi. Kid on the block, son. Abize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. Hey. You know most players they're selfish. Abakinnyi benshi nanjye ndimo. Within themselves they play to this. Bakina batirekuye neza. Those their weaknesses. Kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones ariko umukinnyi w'umuhanga take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. Abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntago ari bakontorora. Look at this. Reba bino. 2 jackets and a ball. Amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye na hari ubukonje. Baza muri gym. Umwana arakora gym. Aba yimenyereye yirirwaga kugikwa, yirirwa terura, agakora ya myitozo akinira umurenge, bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome. Barakaye. Bigaburira imiryango. Bakeneye amamodoka arenze yanakwica. Binazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ishyiraho ibiro 50 kahita umenye ko uwo muntu nimuhurira mu kibuge mabura zakwica nuko kwica nta mikino do hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. Ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka. Go clubbing. Tukajya no muri club tukabyina. Women. Tukajya mu nzoga n'abagore. Umve umwana ukiri mu myitozo. Urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye. Ahuye n'undi mukinnyi. How old do you have to be here? None sano bisaba imyaka igiye kugira ngo umuntu ajye mu kabari. 11. Sha imyaka 11 utangira kunywa. Muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba yuje imyaka 21. Hano ni 18. Mu Bwongereza kirarashaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. Ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3. Ngo utazabimbwa. Oh, listen Elvis, I'm with the club too, you know. Sasa yabonye cyamare bita Gavin ubaza binjira muri club. We nanjye dukina muri club imwe ntago tukuzi. Icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje. Yarebye wona muforomokazi. Nasi Amison. Bonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko. Washa muri clubs. Oya. Aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi. We're going to Spyglass. Twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu. Ibyo bintu by'amakarabu nago tubyemera. Yakoze nanjye nikomeza. Atari kuri botike niyicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye. Karabu. Ngo Gisenyi iminsi 3. Spain? I'm from Merseyside. Late. And Merseyside? What are you two doing? Bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi. Umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. Dukinira Newcastle. Baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta abeshya ngo barayikinira. Kandi itarabemerera. Bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. Mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? Don't become something you're not. Aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari. Kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. Yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinze cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka nabamindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You fungus behind a bit. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye.
arwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the small? Ahubwo mbwira niwe mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi, ubwo namwe murabyumva. Kuri amuforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve, to umyitozo. Mwana afata bara imaruka umutoza areba. Mwana afata bara afite utuntu akora. We pasi baro wacana we. Mwana naga pasi amanuka na bara. Pasi wacana we. Barayinda bayimwaka. Pass the ball, man. Kuki udapasa mwana? Hey, Mel. We, buretse. Munez. Come here. Wera nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey, lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo mai minota 5 yonyine bo baganiriza. Okay. Umva. So, rero, when I say go, nivuga ngo genda. I want you to run. Ndagira ngo wirukanke uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, wihita atera baro, umutoza. Come back. Imutanga yo datsinze igitego. Garuka. Babonye adapasa. Again. Nanone. Sore rukanka batera baro. Bebe. Iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego. Aragaruka. What did you learn? Wiziki. That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. Not a one-man show. Hano dukina turi ikipe dushize hamwe. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere. Uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga. Ipompo ya sima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United only 3 games left this season. Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Starting today. Kibuga neza nyirizina. Yeah. Yeah. Oh man. Never an easy team to be. Mwana yaje muri stade. Well coached. Gwe nagara afatisha nukuba yicaye mu bo hejuru. Yeah. Baje St James Park. Ya stade. Oh friends, I'll call you back. Ndi kumwe na Sherry wa Gavin ndaguhamagara nyuma. Uyu ni umu agent umugurisha abakinnyi. Ngo ndi kumwe na Sherry wa Gavin Harris. Wambukiriye baguze miliyoni 8 z'amayero. Umva bari icyamamare. Katurori. Mwana yaje kwicara mu bafana. Abanza nereba abafana b'ikipe ari kugerageza amahirwe arebe ko nawazisanga. Uramubona Alan Shearer ariko. Icyo gihe yabaga ari muri Newcastle. Newcastle buri yagize abakinnyi bato. Yeah. Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dodori Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Meze nabi cyane. Rabe Gavin Harris. Yeah. Biranga. Urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakira abone kuba yakwigaragaza neza. Aye, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayoga. Ariko zikabafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musare gutanga. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mu tubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi macho yabaye abahiye. It is another injury. They've already got several walking out there. Katurori. Big kicks from the far post to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe cyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Yeah. Katurori. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Hey. Only 5 minutes left. Babom song. Nabibuka.
though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yoboye. Do. Yeah. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubusinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Yeah. Evening, Mr. Donnell. That's it. Harya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle. Yeah. Nyamaze. Katururi. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona abona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya Rizafu. Yibonaho. Yibona mu ikipe ya Rizafu bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri Rizafu. Rizafu ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. The bosses me do well. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yesa kumenyesha makuru wa muforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mwana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Babidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football. I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo. He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. What I know him? Aza gusiga ngiye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. the nice, uncomplicated guys and the Ijye ubona ari abana beza abakinnyi. rich assholes who work. Babidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagatana imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yarari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Bura ntagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'wa muforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one-day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana ni umukatolike. Why didn't tell him, Grandma? Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro azakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Porque tendría que Namwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ubwo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the 2 strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. Kids are playing football. Nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe. Umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi. Umusore akura yipompo, pompo iramucika. Abakinnyi bahita bayito. Barayikandagira abagenzi batazana baryana liste. Atazana baryana liste. Aimable isakandagira ipompo ye. Kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye. Wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi. Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle. Bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve. Katururi.
bano barareba umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye mu myitozo ho yarabakomfirimye pe bamugejeje no muri match ya mbere niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye arwaye asima ntago yipompye yo What's wrong? Ura musore afite ikihe kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru sinzi dore guseba hano hari abana bari kumyuka koko n'ibisimba ukazana imikino ngo ntago wipompye ngo ufite agahaha gato turore umwana arwaye asima nta gihaha biranga dore abana bamani bagenzi batangira kumukubita inkokora nyagasani sora fata baro nta stamina urana we ni umukiryi we Tolani yaraye mu bakobwa n'inzoga Katururi umeze neza Katururi biriya tweretse birahagije pe bari bamugira iki dore undi mwashi kunitaguruka gaza musimbure ubonye siko gahagurukanye dore umwirabura ubora uvuye muri Afrika afite ubugome yafashe iyo baro ndanayimena nta mikino ibihari mu nceri abari akazi kinjiza amafaranga menshi football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari kuzana umuteto nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganya nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga yo What's the matter, you hurt? Ikibazo cyakomeretse Been out in the town. nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya Is there something you want to tell me, son? haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo sawa I don't know, Sandy. simbizi Sandy You've got the skill. ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. icyubura ni ukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza fata itike usubire Los Angeles muri uyu mukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni agapeti k'imyaka 2 ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga ko bayita Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe yaje kureba umukobwa God, Mama, I'm a wreck. mama ko nasaga nabise yaje gusura wa muforomokazi amusezere yamaze kuzinga no gusubira iwabo niyo turuka Los Angeles yego Thank you. ni mama wa muforomo No, thank you. I went there gira ikintu ngwase when my husband's band was on tour. wanje akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha Riot House in those days. mama yeah, friends at the week. nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri nta mpamvu nyirukansa ariko Nice to meet you, Santiago. kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka uwo muhungu w'umukobwa we Dodo Love that name. mbega umuhungu ufite izina nakunze mama agenda mvira kuri sheri yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasa bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi do At the physical. sorry yaje hano I have asthma. ndwaye asima narakubeshye You told them. wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. ntabwo bari kwemera ko njya no kugeragezwa Too late. wabibabwiye se narakererewe They fired me. banyirukanye Oh, son. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze jano nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. uragiye nzagenda ejo So soon? siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. ntago mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntago nakabaye naravuye mu rugo n'umwana yo My grandma. nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. uzi gusiga mu rugo basezeye ngo ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati mwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica umwana ari kuvuga ati ubunyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu gaho n'umwana
agatike kamugeza mu Bwongereza baturore We hardly know each other. we ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye dore ubundi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze bivuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we burya si mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga uwaroza abakinnyi do abasobanuzi baba barenganyije ibyo ba junior se batunaniye kabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya ko njyewe ikintu umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya kari we waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare we si we cyamamarira oya iweho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Wewe uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafasha iki nkuko umva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Wa muri hafi ya Blake Law. Why? Kubera iki ni taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture byutiro. Yari ifite undi mugenzi. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru weho urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umusitari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage. Kid from LA, yeah? Wese nabonye wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Naringiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije mahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kongeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umusitari niwe babanje kudepoza uriya barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. You're Gavin Harris. Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byuhero byawe. Making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze ikosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko kurenza se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragera ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Kugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhishe. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach aramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwambaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu ndaya nkuriya mukahita muhura imodoka ye baye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar aragenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere ukoze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya narindi kugerageza gufasha umwana umutoza nari rishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana hari uko kamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa.
do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumanyeri batangiye kumutega Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze ubundi ngo ntiwakira indwara utayirasa do dore amakwa kwaje umwana firatangira kuziganyeganyeza barikanga yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe iyi kipe yihesha intsinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo yewe ngamaze gukura afite taranituru gusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana Rari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas urebe nta mikino ihari none bamaze kumwemerera muri reserve bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama umwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde baje gukina na Middlesbrough urebe indi match yarabaye ya reserve umwana afite ikintu bita kwa torore n'utuntu mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi aboye okay I can't see her bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero kudufaranga twatangiye kuboneka yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso dore inza mwinjije kana yanjye amazing inzu ntago isanzwe Can you believe this? wabyizera A month ago I went to the city naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mugingo nsubiri wacu contract none uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti how can you afford it though iyo paritomo so isibona gute kari bakigwa kontara kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru my friend suza inshuti yanjye no biti do I didn't say you could bring women here kuba tubana sinakwemereye kujya n'abakobwa iwanjye sorry Chilago yewe nibwo kibona kontara ntaratangira guhembwa nakinaga uyu nawe abazana abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa waba yarabigize do take away reba pizza niggas reba n'amasiti y'abakobwa brought his lifestyle ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye ndamwubaha football is our life ubu football niyo buzima bwacu niyo buzima bwacu niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera mba kazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri aho hantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro umwana ati football niyo buzima bwanjye kandi football n'imiziki biriya bibora ari ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga muba mugomba kuyafata neza mwabakinnyi gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 2700 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini The manager already knows this, doesn't say anything. Dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira bo yamamaza mushakira amakipe ari akurino A minute now. Yeah. Gaff. Dole Harris Gaffin. Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. Come on, Paige. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite musaza? Santi. Suza Santi. It's going good, mate. Then. Prepare for the reserve Saturday. Uyu musore ari gukina muri reserve. Hey. Baby. Bakwereka muri iryo joro. Barasohotse baza mu tubari. Barebe wagwan. Hello. Hello. See, you got your contract sorted. Kontra yawe so yihayindi. Do you mind if I ask actually who handled that? Iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngubere manager wawe cyangwa umu agent wawe. Works in a garage, bro. Wowe yihaye akora mu garage ura ntagarenze. Yeah, no, he said no. Don't get me wrong. Umva ntunyumve nabi. He used to be an absolute. Nawe yahoze ari umukinnyi. Wa mugabo wamwakiriye. About marketability. Ariko ibintu bya marketability ntabyazi bya marketing. Akina biziho. Azisi iki kubyerekeranye na endorsements z'abakinnyi. Cyangwa gushakira abantu wamamariza benshi za Nike zaki. Hakurebera none n'utuntu birebe iyo kontra yawe uyimi. Kandi imbere ntiyashakaga kumuha amahirwe. We. Mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze.
amaninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga bo birirwa mu maninja baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana abakinnyi benshi uko bakiri bato kandi ahemberwa ku gitiyo rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi aya niko baba bameze niko baba bararezwe nabi yi ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayesha igihugu iki Santiago bro what's going on bimeze bite bro murumuna we Hey papa ndi kuvuga na Santiago arashaka kuvugisha Reka no estoy mubwire ko ntahari va ku kigore cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo papa nagashaka kuvugisha ndabyumva no problem man nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki hari ukuntu batabyumva neza bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha umwana asigaye aza muri tize yambaye utujeze twiza cyane twavuye muri Hopline Sport I just saw the reserve list bonye list ya reserve ko nibonyeho I didn't even make the bench. Mwanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite I play where you tell me to play. Ninaho mbwiye How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe ya reserve. What are you talking? Ahubwo ntago kiri kuri list ya reserve. Playing with that lads. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we ntago kiri muri reserve. Santiago Santia utegereje iki mwana faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo avuye muri reserve wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahite berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru ni bavuga abakuru yumva mani yumve muri Manchester United igira reserve rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru Liverpool are breathing down their neck. agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane Look to the Newcastle usanga Newcastle yinjiye mu kibuga injury problems abakinnyi bafite imvune substitutes Santiago Munez is basimbora ndikubona mu yitwa Santiago Munez yes and turi wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean Park in Los Angeles by Glenn Ford Glenn Ford ngo n'umwana yikuriye muri he's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga barakwereka no muri Amerika dore tubari no mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hopline Sport twagiye gufana amakipe yacu barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari nagira ngo rebe filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira arageze reka njye kureba shari wanje uyu munsi hari match abakobwa nawe barabazi y'abagabo babo bakina football muyango se hari match ya mucika A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe myuka bari bariho. Rebe mwana fata baro. Ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa. Kubita pass hari subiza pass. Urebe do biranga hanze muzaje zanabona match iri kuba yiviriye ku ishansi wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shoti nkokora kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena Elias ni rouge we mwana umutuku arbitre kadasifa Munez coach isamagara Munez going on injira mu kibuga dore ubwoba ngo buramwica the circumstances I don't think he's got much choice and it is now quite a day umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga katururi aya namahirwe Munezi yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye sheri wanje agiye mu kibuga Munezi uriya nindi dore muze uriya ni umwana wanje wumve baramureba uriya ni umwana wanje
Di Papa Santiago Like I'll buy you a pint. natsinda turakugurira inzoga muzehe nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muzehe ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko banakwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo Nyagasani dore umwana utuntu tw'utumanye umwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penaliti iriya ni penaliti we umwana wanjye bimuvuna muduhe penaliti yacu dore muzehe ukuntu atangiye gufana umwana we yewana umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo Nyagasani uriya mwana karenze penaliti bahise bayikubita icyamamare penaliti bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi mwita Harris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu yaraguzwe amafaranga aruta y'abandi baba barusha imana bamukubise penaliti bari uyitera rebe filime we nimwe Sanseniki Nyagasani muzehe dore ingarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muzehe baguhe icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muzehe dore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana avuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turore niko bigenda hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu ku buryo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye uriya wamubyara kiriya cyamamare umwana yaje hano turure coach iriya penaliti bayitsinda watekereje iki njye nabonye igitego wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakinnyi kuki utabapashe umutoza we ntabwo areba ngo mwatsinze areba n'andi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikiraho abakinnyi bashyiramo udusuti akaba akantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago felicitation wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham famille yanjye yose ifana Real Madrid na nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu ngo ni David Beckham Nyagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abasitari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavis we uzi umuntu muhena uzi icyamare muhena cyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raul Gonzalez yikangamo Nyagasani biramurenga urukuri iki kumwe n'uyu muntu ukari ufite imodoka niwe marifti umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba ubona abasitari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ahita caho Raul Gonzalez caho baby shooting a commercial. Mucho dinero. Bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity bakorera amafaranga menshi cyane. Wumvishe ko babatinya ariko. Ibintu umujyi wanjye mwana ngeno ngwere kandi tujya kurira show. Umusore bahita bamuzamuka nano gaje kurya show atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubuko ko hati bizaza. Kandi noneho irindi banga nabibira umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky Urwo rwego nabigejeje dore ngo baramujyana mu maninja dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo
yaje kugana n'umugore Gavin think I have one. Yenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana I really like. Numva ko nakunze uwo mukobwa n'umunyamahirwe uyu mugore Gavin ibonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya Those models, footballers. abari kumwe n'abamodo abaki Listen, don't tell him I've gone. ntumubwire ko nagiye uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago umeze nk'abandi bakiri kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain, sir. nta kintu nagusobanurira muyobozi People falling. ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are 2 Newcastle players. ikigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi Tell you that, sir. ntago nabakubwira You want to. ntago uri bubambwire mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu burayi ntago nabakubwira ntago ndi bubavuga Boss, hey. Yes, ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta ashaka kugusobanurira ibyira foto abonye mu kinyamakuru And you haven't seen it? ntago bibonye Showed it to her. nayimweretse mu kinyamakuru Party that. nabonye kira Does his tits free? ari amabere yaraye bari abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we About it, okay? I'm busy. ndahuze Your friend Jamie while you're here. genda urebe inshuti yawe Jamie Examination room B. mu cyumba cya examen muri B jewe ndeka naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri Hey. we Santi. dore wa mugenzi we bazanye What happened, man? batangiranye baziranye nawe In a reserve game. twari turi mu myitozo ya reserve game I'm here for an MRI scan. ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI dore ifu ukuntu ryabaye nyagasani When it happened. wabonye bakinnyi muri kureba ino filimi Tell. kubitana n'imvune kariyeri yawe I reckon I might have to skip them salsa lessons. sinzi ko ya masomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyizi katurure ivi barihindukije kibuga habamo imvune murabizi nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGC ariko igihe ntahana kavune cyangwa iyo ntavunitse navurinye nka batanu I don't know what. ga element ncaho nkandagira ndibata Just tell me, can he play again? bwira urabona azongera gukina Not if he wants to walk, no. ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose ikabirarangiye Hey. yaratashye Thanks for covering for me. Yeah. mani wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye We're even, okay? I don't know you no more. Utaha ntago nzongera kuguyishira niwe wari mujyanye mu birori okay basigaye babana mu nzu You have your life, man. mani uri kwangiza ubuzima bwawe Christina. uriya mukobwa witwa Christina ni ko wamubuze Why? Because she can stand your asshole friends. ntago azakomeza kwihanganira ziriya nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa Bruno sold it. ya mafoto bruto yadufotoye yayagurishije ara no kuvuga ngo hanze haba abantu baba freelance abafotora amafoto ku buryo itagenda nk'ifoto yafotoye abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murampa ngahe ikinyamakuru kigacuruza ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto Jamie, and it can happen to any of us just like that. ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye kuko anytime natwe twavunika niko bigenda kandi koko nta kintu gihoraho niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko anytime ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje nta n'ikintu kizima wakuyemo ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika tuvera tugaruke ku ishansi ye nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa papa ari he ariko uyu ni wa muri umuntu urebye bona hano Tengo hambre, vamos. Aquí en la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa, ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Nyagasani.
muzehe yapfuye ari gukora amatiyo yari n'umuporomberi. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuza ngusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru ntagarije. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. Telephone your grandmother. Genda uhamagare nyogokuru wawe muvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bava. What's happened? Yabaye iki? Papa we. Heart attack. Yafashwe n'umutima. It's going to be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ngo champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Nana. Afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Really, thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Kwaganira. Utoze. Yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Umva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts, but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. How old? Haryo ufite imyaka ingahe? 28. 28. 29, I think. 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be abakinnyi bato for an example. Mwagakwiye kubaho urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mu burusha n'imyaka. Sibyo yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, boss. Ibyo uvuga ndabyumva boss. And kandi you're not the first person to say it. Ntabwo ari umuntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye amubwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Utoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Umwana bavuga turiya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh. Nayicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye imbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Mwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere. Bamucora para basiga icyo gipiruze wana. Apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Mwana yicaye ku kibuga cy'indege. Ariko byibuka byose. Arwaje. Sir. Yakubaho. We're boarding now. Abantu bari kwinjira mu ndege. Ya boarding now. Umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka. Byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse. Ubundi papa ne yakondaga football. What are you doing here? Why aren't you on the plane? Utafashe indege. I'm sitting in the airport nicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga ni byibura ngo mfite urwitwazo rutajya kumushyingura. And everybody else, why things didn't work out. Ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize championnat. I had to come home. Ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urkusura urwitwazo. Know why I need an excuse? Nari nkeneye urwitwazo. No. Ntago nyizi. That's the way my father made. Kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. Self-belief. Papa wanjye yatumye ntiyizera. Papa wanjye yatumye bingora kugira ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho. Ndakumva. Don't need an excuse. Usingikenera urwitwazo rwatuma ntakina football cyane atera imbere. So can tell me I'm not good. Umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho unoza. Weho mutoza ni wenyine wemereye kumbwira ko ntashoboye. And even then. Kandi nawe ushobora kubimbwira. I may not agree with you. Nawe ubwawe nitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera. Buriya we mugihe wumva ko ushoboye nazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santi. Santiago wakoze neza kutaza.
There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma gugaruka utarangije shampiyona ntago uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona haraburi imikino ibiri ntuyisufatirana ayo mahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngusubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. Ibyo byose urabireba. Yana yanze kujya gushyingura se nubundi da papa se. So how are you feeling? Gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva kutaza gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. Amenya kutabaye umubyeyi mwiza. Umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? Ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. Ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. Mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. Iwanyu. Got a goalpost at each end. Ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. Hara ni iwanyu. Bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio. Kugira uzambona imihanda. Mbanje kwiba. Mbanje ku kandi gategura. Mwana yabwiye umuhungu ati amafoto uhirizaga iwanyu. Umuhungu yaramubaje ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina. Ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina. Umwana nicyo kimubabaje. Ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga. Kumbe papa yari yarahabonye habera kaga. Ari mu kibuga. Monez. How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfu. Yeah, thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a few. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface secret. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. Nyine. Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nayo kuvuga icyesipanyoro. Umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko atarazakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite mu bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhati. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Njye ntabwo nigeze ngushidikanya. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubundi abakinnyi bagendamo. I'm joking. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Ye dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba hamenye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danje. Agaho kaba kawuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. To win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukahatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. England. He's single then. Aje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg Katururi.
umwana yinjira mu kibuga abanjemo muri babandi 11 b'intoranywa aribuka kuri karere ewana ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko umuntu turi buhurira kuri baro ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo umwana yinjira nyishaza bo ko nabanje kwibuka kare dore mombebe abanjemo mama dore mombebe ngo nabakobwa none iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo hanze y'ikibuga bari guca ibintu usuregeze muri stade ari abafana barimo abona birarenze choosing to start with young Santiago Muñez. Newcastle yahisemo gutangiza bamukinnyi Muñez Santiago dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match hamwe bibera yari imanukiye ewana match nanjye ndayirebera mu mbari njya numva ngo abantu bose niho bazirebera yaje mbari kureba match kureba filime dore Gerard wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard si baramuzi we Alan Shearer urabe Kluivert Physical down there now. Urabe You can feel the determination. Both teams really. uburyo batangiye birasa nkaho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege ewana uwo mugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye abanyonzi niyonka ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyonka ibintu byose byahagara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru niwe mutegeye itike y'indege nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuru bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititse wo ni Axel Rugangura abaruvuyanga bose nagatebo kamwe n'abarugaje bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster. Katurore doragataka kandi Newcastle. Iriya ni corner. Kona. Kubitaga corner. A free header. Gerard itabatama igitego. 1-1. Cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga. Kandi Newcastle bayishyuye igitego. Barayishyuye. Kandi uyu mukino ni ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo. Rebe. Do. Refilme. Gana manukana bar. Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute. Katururi. Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbara ubundi ngo niryo. Niko njya numva musinzi bavuga. Rebe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Naba yarakoreye agakipe ko mu Butaliyani. Do musore arabamanukanye. Wa mwana mutoya twabwiraga afite ubwenge we. Dore umwana kubita passe y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro. Dore utumanye dore amacen do passa ariko wamugiga we mwana manuka dore utumanye we mwana passa wa kigoryi bamutoje gupasa. Do garura baro passa wa kigoryi we agiye gutsinda passa baro. Gavin ahita batama igitego 2-2.
yize gupasa nabyo yarabimenye. Yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu. Umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho. Umva tuganire kuri uriya mwana we. Tumuganire iki se? Kontara ye muyime batazamwiba we. Umva ndabizi ko ari ibisambo byinshi bishaka kumurya amafaranga, niyo mpamvu ari nge wamusinyishije nka mu agent namwe murimo. Abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri. Umwana afite umu agent. Urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We je. Kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano mwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Yirakura arareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro baramuvuna. Haris Gavino. Ira ni kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine yanyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe bamuha baro ni utera makufura yose. Haris Gavino. We Santiago ngene ubwire. Iyi santere yikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye. Yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on. Sheri ntusebye. Gira tugire. Hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi. Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru. Umujyi wose abafanura bizi nawe. Ati Mana dufashe. Bose ubwoba. Umva umutima. Ubwoba. Umwana vayo. Igihugu cyose kiri kumureba nisi. Umwana katakufura. Cundura tayari. Ayita yimanukira. Mama we. Umwana abura amasegonda ngo match irangire. Kufura yayiteretsemo isi yose imureba. Irakurabona ko yahisemo neza. Kugurisha isambu ngaho umwana itikimujyana mu Bwongereza. Abandi bose batamwiziraga. Umukinnyi mushya kandi mutonya. Ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva. Stade yose nyine itiririmba Santiago. Abafana nawe urabazi. Uriya ni umwuzukuru wanjye we mukecuru ibeshye. We met this time. Uzi ko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano. For the Fulham game job. Bakina na Fulham. Papa yarebye match. Dad was here? Kumbe papa yarebye match y'umwana we. Yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we. Se muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match. Katururi. Match yarakomeje. Match irangiye badatsinze. Gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we basukuna kina. Ubwo bakinaga na Fulham. Yarishimye. Ngo niyo ndirimbo cyo bari kuririmba muri stade izina Santiago. Umu agent wavayo niwe wamuzanye. Niwe wamugiriye ikizere abandi batakimugiriye. Santi. Hari umuntu ushaka kuvugisha. Bamuha telefone. Yego. Santiago ni nyirakuru. We saw the game. Umukino twari turi kureba. Genda mu rumuna wawe Julio. No, Glenn's daughter brought us. Umukobwa wa Glen yatuzanye. Fantastic. Mwana wanjye ukina neza. And I want to hari ikindi kintu nshaka kukubwira. Cyerekeranye na papa wawe. Hey Glenn. You know when I played against Fulham? Uzi dukina na Fulham. My dad saw the game. Papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye. You play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina. Watching you right now. N'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro hari kukureba uri gukina. Ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe. Yishimye. Santi dore Sheri. Yo. Musore yarishimye. Umva ko Sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga. Yo. Umusore yarabikoze. None hande umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wa zamvune. Anabazibishije nanone babantu bavugaga ngo ntibishoboka. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao.
mwibuka ukeneye kwamaza magara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Rocky cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane mwibuke kugura bonema 056 iyo kode wishyuraho yanditseho Kimomo. Ciao ciao. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.